Ka kertong banyakun ya kakam Vice President ka Margaret Alva hne kasngi kala thap kerteng yaladi ha ka balai don lang kinong yalam kalyang persya bakin thup yaw nong yalam ka seng Congress u Rahul Gandhi u syarat power jong ke NCP u General Secretary ka CPIM u Sitaram Yechuri Batkiwei hnen kasngi u kertong ka Vice President u kertong Vice President na ke NDA u Jagdeep Dhankar u la thap kerteng ya ke election na kebenta ke syuki Vice President en penlong hakan riu terek jong ubnai banwan. Ha kewipat kalyang ke jingnyau buat na kebenta ke election President kan long ha kasngi palai. Kan sedang nadu kapor khatway bejimen step ha Parliament House Complex kaba hanong ba Delhi. Ya ke jing thap buat na kebenta banjit ya kakam President ke bathamai jong kari India. La penlong ha Parliament House kaba ha Delhi. Kumju ha keleng ki Assembly jong ki jela Batkiwei henen kasngi. Menteri Rang Ba ke jela u Konrad ki Sangma